ubwo bari hamukora gwo kwijuka kiro cyabo abakazo mu ihanga bashabirwa kureba ngo bakorana mani ubutarebya President Museveni hamwe n'abanyayuganda bona haba batiri mu bwisije kwebembera ihanga umukoro gutebekana sibwo myishingiro kazabo wa district ya Bushenyi Anet Katsimya Mugisha ugizirengo abakazi babiri ni betagwo kumanya aho barugire naho barukuza abashara niyo president Kagame kome ihanga Mr. President, Vice President, no mchana. Speaker wa Parliament, no mchana. Kandi nyoni bosi wanje, kandi bosi itire, kandi nangwalizachi. Abakazi kankigarikemo. Abakazi muri abantu bo muhendo munonga. Kandi buri muntu wena omushenza rero mukazi oyino wengi tarakobora kuhereza mukazi kitinisa Useni mwena na nyamutera abanyenye mu ngaro aho kici bakora wakikora mukoro gwabiroho koreka ibintu by'abakazo mu Bushenyi barokora hamwe no kurundana sente zo guteka mu kaboksa hacaro aho miliyoni z'uru kurengo muri gana 20 z'urundinwe babuciro tuzagumashaba bizi esente nabaziriro mu muhanda urega ko ngasigara abaganda usibanzwirukanze abashoma ukibirukanye umuryango baritwa mu Kamoro Kongamza kumaturwara shukuru muteshara mpaka uturamara wachumwe ihangere katunga businji wewe mnoga na leta miliyoni emwe tona eza leadership estine abachara bajekire no kugira ngo ubugabo bwatwire ukoze saje kureberera makagitu kandi twereza abashija bite kitinisa ukurura abana kandi bashomeza village saving groups ngabebembezi ahacharo twinaka abachara twine group y'abashija kandi neye minyeto Bushenyi district ine byaro rukaga obwo no buboxi 18 so bwona buketerana twatandikaho sako nabwo kizoberi twanturonde sente ezo kuteka musako ngo abantu baguma biza kuzeguza bajishangemo ekiro cy'abakazi nikizaguzubwa buri mwaka umunsi yona nekigenderwa cyo kurwanira ubwabe bwabo gasha kwa Abraham Muganzi.